عالم همو خمي لبرا والله للرقاو ليرة ومعدل عالم تلفونك وارين والله كريمة وكرتو نبو أميان وارين بقوايا أري والله هرشي دوست وبرادر وتا خود سير كبزانة شي عالمي وصاو زور شكر ببشي الإرادة إخوة كشت توا شلون بوتو شو كره والله لقلي برادر وبرايتي باش نعم نك برادر وبا لقلي وياك لقري ما هر آخر درجة بهاتها ولا بغداد إلا دبها بهاتها لا من دز مني ما سكت إنزاز دز داش ما سكت من ناركاني ما سكت هلکوت عزیز خلک باجار کرکوکیه تصاله 1989 ده کوچبری ده لباجار هولیری جدایک بویه. باورنامه دیپلمای دواره در هنان ده لبشا شانوی یا پیمانگاه هنرین جوان آ کرکوکی ورگرتیه و زیده تری 12 سالان روزنامه وانه. بری کار خوایل روداوی وی چند سالان کار روزنامه وانی کریه و جو سال 2015 و لروداوی دست به کار بویه. سال 2024 بر جهاتی بوناوی او وک ریوبر نویسینگه ها بغدایه یا تورا میدیایی یا روداوی ها دیار کرن. لروژا 8/6/2026 وی جانخوا جدست دا. 20 قوتابخانە لە سەرەکانی و گرێسپی بە تەواوەتی لەگەڵ زەوی تەخت بوونا. خێزانەکان لە حەسەکە دەرگای ماڵەکانیان بەڕووی ئاوارەکاندا واڵا کردووە. خەمخۆری هەلکەوت بۆ هەموو کوردستانê بوو. لە هەر پارچەیەکی کوردستانê li her derê ku pirsgirêkeke girêdayî Kurdan hebûye ew li wir bû. Birêya mîkrofona xwe helwestên serokên welatan werdigirt. مردم عێراقی کوردستان چیست؟ هیچ سڵاویان دەگەێنین لە خدمەتیاندان. تورا میدیایی رودای دداخویانیەکی دەگوت کوچە داویە ژنیشکاوە یا هەلکەوت عەزیز ji bo me hemûyan şûkeke mezin bû ew ne tenê rojnamevanekî serkeftî bû belkû ew bi dilûvanî bexşendeyî û rûkeniya xwe hezkirina hemûyan bi dest xist bû. هەڵکەوت عەزیز ڕووداو بابل